Wabafowethu awuyizwele nakho ukuphawula kaSimomozi ke ubhekenwe insizwa ke ephawula ke endabeni ke yokuthi ke uma yogathi ke aqashwe ke kuyimpucuzo ke lapha ke uveze ke ama-point ke abalulekile ke lapha ke abanye ke bathe bekhomenta ke baveza ukuthi ke uqinisile ke kodwa ke uSimomozi kodwa ngale kokunanaza ke bafowethu ke ngifuna ke uzizwele ke lolu daba ke uze ukuthi ke ngabe ke uyaphikisana na nokusho uSimomozi ke noma ke uyavumelana yini na lapha ke nalokho ke okushiwo ke uSimomozi kodwa ke nantu ke udaba olugcwele. Simomoza lo ubhekene nomaskandi ubhekene wensizwa zonke ayiphelele bafethu kune post engeke ngayiphosta lapha yana ngeBliss mayelana neBliss la bamcelela khona abantu uBig Zulu okhuzani bethi bamcelela kumpucuzeko ukuthi umcine akamqashi bo uma ukuthi niyamthanda nimpretend why ningagqugquzela abantu abalandela ukuthi ngicela bekhuphula ama viewers engoma zeBliss kwakona why ningadla nina ingoma zeBliss siyizwe ku background ka Big Zulu siyizwe background ukuthi hayi udlala ingoma ka eBliss bese umcelela ke kumcineko yabo isupport ukuthi uyidlale phela nengoma zeartist musana ukupretend ingane bangabe ingane musana umpretend mina nje anginawo umona ngiyamthanda uBliss ngiyamthanda but angifuni indaba ukuthi mina ukuthi umuntu akhuluma ukuthi usupport umuntu kodwa akayidlala ingoma zakhe akukhuphuka ama viewers ku YouTube kukhushula edlalo ku TikTok sifuna uze umuntu othanda iBliss ayedlala ingoma sithi masambe edrobheni siqome emakhumbini siqome emontweni kuzwakala ukuthi umuntu niyamsupport abafowethu hayi noma niyangiqonda ngithini hayi ngoba nginomona uzomqasha umcineko kumpucuzo impucuzo ifika kayi-1 ngonyaka njengoChristmas so then what after lokho supportana umuntu kumsupport ukudlala ingoma zakhe it's a lifetime support le support yangempela leyo abahleli bemcimbi bomqasha ngendlela but nina mdlaleni musana ukumlwela nithi hayi ngoba uSimomozi unomona washo shanga umona mina ukuthi nje ngiqonda ngqo sebenza indaba kungamasende mina ngiqonda insizwa ngiqonda ngqo futhi isito sami ngiyasimela musupporteni uBliss ukuthi niyamthanda ngempela sanulona impretend nje ngathi kuthiwa nezathi niyamthanda la ngithaka qashwe kumpucuzeko hayibo hawu umcina kuyobona ukuthi uqasha abantu yeka abantu njengenhlala yenza Sanje umhlohla ngeBliss sanje umhlohla ngeBliss sanje umhlohla ngeBliss ucineka uyabona yana ukuthi ubenza njani indlela abajwayele ukwenza ngayo